Dumelang. Ke a tseba hore le sa le mo di-holiday-ing but this is just a recording and ke lebeletse taba ya nako re betha ke nako. Last time re boletse ka popo ya maina. Re boletse ka popo ya maina, jwale re tlo bolela ka popo ya lediri. E re madiri a bopša ka tlhogwana le modu, which is the prefix and the root. Mokgadi o reka nama. Mokgadi o reka nama. Nama, I mean reka is our verb. Reka ke yona lediri la rena. Mo ho ka lebella ke ka mokgwa ke le bopileng. Kutu ya rena ke reka, modu wa rena ke reka, moselana ke a. Ke kgopela o ska tlogela di-dash tšeo tša ka mo masaeteng goba yona methalwana eo ya ka mo mathoko ge o laetša popo ya lediri gobane o tlo humana e le mošomo o fošagetšego. Tlo humana le mošomo o fošagetšego o se o dingwala. Alright, re tla go mehuta ya madiri. Re na le lediredi. Lediredi ke ge o direla motho selo. Ge o direla motho selo. Re be le lediregi. Lediregi ke se se diragalago. Re be le ledirane ge batho ba dirana selo goba ba thušana go dira selo, go dira modiro. Ledirolli ke go wetša selo seemong sa ona, go bušetša selo seemong sa yona. Re be le lediriši go dira motho gore a dire selo, wa mo tlhotlha gore a dire selo goba o dira gore motho a dire selo. Le be re le dirišiši o netefatša gore mošomo wa direga. Alright, re na le apeya e le go apeela. Mma o re apeela dijo, like mma o re apeela dijo is cooking food akere for us, and then mofahloši o re balela ka negelo. Re be le kutu apeela. Modu wa rena ke ape. Sorry ke beile ke kgolejana. Modu wa rena ke ape. Mohuta wa lediredi la rena o ra gore mohuta wa lediri. Mohuta wa lediri ke L. Moselana wa rena ke A. Go o filwe madiri ka mokgwa ke ka mokgwa o swantše wa laetše ka gona, ke ka mokgwa o swantše wa katološe ka gona. Re e bitša katološo ya madiri ye. Re bitša katološo ya madiri. Re na le leletša. Wa mo leletša koša. O mo leletša koša. O ra gore he is doing something for that person, the another person. So ya ba modu wa rena e tlo ba lelet. Akere modu wa rena e tlo ba sorry, no. Ke nyako e bona gabotse mo gore nna. Oh, yeah. Modu wa rena e tlo ba lel. Modu wa rena e tlo ba lel. Mohuta wa lediri la rena e tlo ba H. Mohuta wa lediri la rena e tlo ba H. Moselana ya ba A. Ra ba le hlatswetša. O ra gore o mo direla mošomo. O mo direla mošomo. Modu wa rena e tlo ba hlatswo. O ra gore o felela mo go o. E tla ba hlatswo. Modu wa rena. Mohuta wa lediri la rena e tla ba H. Moselana ya ba A. Ra tla go lediregi. O ra gore selo he se le ka mokgwa gona o goba motho o se bona se le ka mokgwa or ka tsela efe. Lediregi ke ge selo se le ka tsela e lego ka sona goba motho a se bona se le ka mokgwa se lego ka gona. Monna o bonala a befetšwe. A re re monna o bonala a befetšwe, o ra gore go na le se re se bonang mo go yena sa gore bontšha gore re bone gore o bonala a befetšwe. Akere
then bonala e ke yona ledirege, bonala e ke yona ledirege, meaning it's seen as. Then ra ba le bonagala, go bonagala gore sefatanaga se thutse motho, go bonagala gore sefatanaga se thutse motho. Ge re re selo se bonagala go raya gore re tloa re se bone as observant, re tloa re se bone as the observer. Nna I'm observant gore ke be ke le mo ge ntho e ke e bona, go raya gore ke na le bonnete ba se ke se bonego. Jwale e re go bonagala, jwale bonagala eo ke ka mokgwa o seemo se leng ka gona. Molekwana o be o ngwalega goba go bonega, I mean molekana o bonala o be o ngwalega. Ge re molekana o be o ngwalega go raya gore nka ba ke ngwadile molekwana neng o e le gore bo le bothata, bjale le kgone ke ngwadile o mongwe o be o phala ola wa maloba o be o ngwalega. Bjale ngwalega ya rena ke seemo sa molekwana o ke o ngwadilego gore o be o le bjang, o a ngwalega ke se se diregilego goba se se diragalago. Goba bonega mola ke nyake puku, bonega mola ke nyake puku, meaning make it visible for me to look for that book. Go raya gore ke nyaka gore o bonege gore ke kgone go nyaka buku. Go raya gore ke re bonega, go raya gore I want to see clearly, gore I want to see clearly. Then re be le ge re di katogantšha, bonala ke kutu ya bon ke modu wa gona, al ke ledirege, a ke motselana. O tsebe gore ka metlha motselana e tla dula e le a, ka metlha motselana e tla dula e le a. Ga ona gore e khumane motselana e le dinoko tše pedi, aowa e dula e le senoko se teng sa motselana. Re tle go ledirane, ledirane ke ge re dirana selo goba re thušana go dira mošomo. Bana ba lomana, they are biting each other, ba lomana. Barutwana ba a rutana goba baithuti ba a rutana. Re be le mohlala lomana ra e katogantšha, ya ba e re katogantšha lediri la rena ya ba lom, ledirane mohuta ona ya ba an, motselana ya ba a. Ra tla go ledirulle ke e re bušetšang selo seemong sa sona, a kere se re bušetša selo seemong sa sona. Matome o epolola lebitla, go raya gore le be le epilwe, matome wa le o dirang wa le epolola. Re be le mošimane o bofolla thapo, go raya gore be e bofilwe bjale wa e bofolla o e bušetša ka seemong sa sona. Ra arogantšha ona madira ona, ra re epolola ke kutu, ep ke modu, ol ke ledirulle mohuta wa ona, ra ba le a e lego motselana. Ra tla go le diriše, ra re dira gore motho a dire selo goba re botšiša selo. Monna o botšiša dipotšišo, go raya gore ke botšiša dipotšišo gore ke humane dikarabo. I cause something, what I cause is asking questions, akere ke botšiša dipotšišo. Lephodisa le tšhabiša lehodu, meaning he caused to do something, go raya gore he makes the thief to run away, wa mo tšhabiša, wa mo tšhabiša. Kutu ya rena ya ba botšiša, modu botš, le diriše ish, motselana a. Ka o fa metlhaleng mengwe ra re e ka ba leša, mokgadi o leša ngwana, leša ngwana ke o mo leša dijo, a ba letša
Mokgadi o letja ngwana, meaning Mokgadi is causing something. She makes the child cry, or she causes the child to cry. Akere, she makes the child to cry. Akere, o letja ngwana, wa mo letja. That is a cause. Akere, o letja ngwana. Then ra ba le ledirišiši. That's where you make sure something happens. Maphodisa a nyakišiša molato wa polao, meaning they make sure they want to get full information about the murder case. Ra ba le baithuti ba botšišiša dipotšišo, meaning they want to get detailed information about their answers. Ra ba le mosadi o bontšhišiša malosi tsela ya go ya sekolong, o ra a nyaka gore a be a latlhege, wa mmontšha a bo a ba mmontšha a ba bjale le bjale, like wa mmontšhišiša. Bjale e re arogantšha ba nyakišiša ke kutu ya rena, modu ke nyak, ledirišiši ke ish, and then moselana ya ba ke kgopela gore o di bale di botlhokwa kudu dilo tšewe, tshwantše o tsebe mehuta ya madiri le gore na lediri le bopiwa bjang. Ke a leboga.